Sarabatang malak beriku ngaseng si buntulu makiseden re video makalimana batara kupinawang kupala kimangeri Allah Ta'ala solana na kisalamak ngaseng ja unapain dia sarabatang ya reka bija pamanakan amoterang sanna lompona panranuangku angkanaya lebak ngaseng mike nanga An-narima pangamasyana Isa Almasih ya reka Tuhan Yesus Kristus nasaba isami sekre-sekrena karaeng magpasalama nakana bataraya rilalang kita kisah para rasul pasala apa ayat 92 lalang bawang ri Isa na kule ni pasalama rupa tawa nasaba risikuntuan nelinoa tenan niaka sekre tau lebak ni sare kuasa dari Allah Ta'ala untuk ampasalamat ki pantarangana Isa Almasih. Iya minjo naku pala rikat tengaseng sarabatangku si kontu ke nanga ancini kan videoa ya reka alang reka kabara angkanaya Isa Almasih ya reka Yesus Kristus jibawang aku liam pasalamat ki tia ki amelak-melaki waktu saya jika Allah Ta'ala tena narua talu jari paralu ki atau jentojeng apik kiri baji aku tak nampak langsung mangeri Allah Ta'ala aku tak nang makna sana kate to janji antu Allah Ta'ala pundai Allah Ta'ala pasti aku wali nasaba antu Allah Ta'ala tena na pepe Isa Almasih ya reka Yesus Kristus atala sapoleang ibatu reka matiang jai mi carita pengalaman taulek baka rupa langsung Isa Almasih ya reka alang ya reka saarana Isa Almasih pakara mulai parupana anak-anak guru na Isa aku leni baca di kitab Matius Markus, Lukas, siagang kita Yohanes. Parupana Rasul Paulus anjo caritana kulle ni baca di lalang kita kisah para rasul pasal salapang ayat sekre sanggen sampul salapang. Inakke tapaka resikon punia kata tulis di dalam kita. Makna sana atalla saki Isa. Makna sana Isa karai magpasalama. Sarabatang malak beriku ngasing sanggin na jamang kamakamayan ne jai mitawa rupa langsung Isa Almasih nasaba biasa tenana tapak ribonenan ne kita ka jari langsung ikutana mangeri Allah Ta'ala jadi sarabatangku pun apa entena kita pak mana sana tala sakisa tena kita pak bonenan ne kita ka tena kita pak mana sana Isa Almasih karai mapasalama aku tak namaki langsung mangeri iya mangeri Allah Ta'ala anja tolek baka rupa langsung Isa Almasih nana tarima monjo pangamasyan na Isa Almasih anjo kata lasana pak maina panranuana langsung yang mindra niap pak mai salewangan niap ranu sana duduna jadi ante kan menjuga sian pun natena panaki kasia kenjo Pak Mai salewangan, Pak Mai tenan niaka lebak dikasih pantarangana pangemasan Isa Almasih. Para ini pengalaman pribadi. Para ini pengalaman pribadi rupa langsung Isa Almasih.
solana nani kasih todong ante kam manjo pangamasyana ante kam makasiana pangamasyana sa almasi serbatang malak beriku ngasing ane talla sa rilinoa talla sa karilinoan ne tena jana salo dudu nagana kita Mazmur pasal 10 pasal 80 ayat 10 waktu talla sa rupa tawa 70 tahun di bawah pun gasing-gasing ya sagam 70 tahun sore batang malak beriku ngasing nia katalasang rial lo riboko katalasang rial lo akhir la bisanna salona tena sa gena sika tuntunna nakana bataraya kutulis si mianne suraka maeri kau ngasing tau tappa karyana na Allah Ta'ala solana nan waseng angkanaya nu tarima mianjo katalasanga sito jennaya siagang mananungan Yohanes makasih Rena pasal 5 ayat 10 talu inain jo anak Allah Ta'ala ia mintu salmasi Tuhan Yesus Kristus angapa yang joi sananikan anak Allah Ta'ala pasti lalan rupa maita angkana angapa nak mana Allah Ta'ala tiaki kamanjo pikiranta kusaraki pangebara anjo tuka tangga niya nikana anrom tuka niya nikana anak tuka mingkatena manggituka kamaya tompa kunci anjo kuncia nikana anak kunci mingkatena anrom kunci ena mangge kunci jari anggap pananikan anjoi sana Allah Ta'ala nasaba kalena Allah Ta'ala manggea angkana kamanjo lalan kita Matius pasal 3 ayat 97 nakana bataraya nampa niya kalangerang sara baturate rilangika angkana iya minne anakku kukamaseang iya mi kate neang atingku iya mi nakate neang atingku sarabatang malay beriku ngasing puneroki ang kasiyaki pangalamang rupa langsung Isa Almasih yarika Yesus Kristus paralui niya waktu asam bayang maki aku tak nam maki langsung mangiri Isa aku tak nam maki langsung mangiri Allah Ta'ala pasti naku walija nasabaan tu Isa tanya saja saribatang malak birku ngasing para lu kipasa dia waktu pribadi ikate inake langsung aku tak nang mangere Allah Ta'ala aku litau ki asambayan tahajud lagi ku tak nang langsung mangere Allah Ta'ala nasaba sekali papoy ko kana pun nanarapi menjo pengadilan Allah Ta'ala tena mo waktu lam monok sabas sekali di tau mati tena na pinruan
Jadi paralu dipikir baji ane loa, paralu ki angal na keputusan. Serbatang malah berkongasi. Tasung keliman na isa almasi. Lana tarima ngasing ki, tau roka minawang mangiri iya. Serbatang malah beriki. Kamu menjumpai pasti buntulan tarian di video. Barakak baturella ta'ala mangiri katengasi. Amin. Salomiku minasai barang kapan ku matene lan ritena nama tantu apa ku taeng